time check, it's 8:51. Okay, my sister is trying to surprise me for my birthday. But my birthday is still on next week, Mother Earth. And I don't know if I am surprised or I should be surprised because hindi ako nakapagkape. And I just came from Rojas earlier. Kakarating ko lang ng Iloilo. And like, my mother is saying, gusto niyang kumain sa airport. Why? Yeah, we are here at Canos, Bulaluhan, Sisigan, at Talabahan, but we will not buy those things. Parang may ready food sila, and that's already the airport there. Oh. They are open 5:30 a.m. hanggang 10 p.m. Let's see. I don't know what to say. Here I am, the one that you love. Where are you? Naglalakad na ko. Galakad ka pagwa? Sa package team. Okay, masunod kami. Pagwa. Hi, happy Happy birthday. Happy birthday! Mga antoken! Yo! Welcome to the frozen world! Welcome to the Philippines! Welcome to the Philippines! Happy birthday! Sinong na-surprise? Ikaw ko na ko? Ano na? Ikaw na yun na. Ako na yun pa eh. Kasabal sa imo ah. This is mine. This is not yours. Bye-bye. Strawberry, chocolate. Ube. I am here eating my shopay while they are inside. Kapangukay-ukay. What do you have there? It's bugas. What? Bugas. What? Bugas. And plastic bag. And ukay-ukay dress. What's the dress? Ay! It's a black dress. Blouse for Nanay. Hello, morning. Peace bomb. Tada! Yay! Dala ka na sa akong vlog. Happy birthday! Akon. Palasing mo. Tanan! Thank you. Happy birthday. Tanan! Bye-bye. Thank you. Tanan! It's bomb! Ay, gawan na ka pula. Happy birthday! Tanan! Di po ligil ako bitbit ang gamit ko. Awa ka! Ako na to sa sulod sa pantry. Happy birthday! Tanan! Tanan! Peace bump. Happy birthday. Peace bump po sila, hindi na lang. Peace bump. Happy birthday.
It's 8 p.m. It's raining outside and you're here at JD. Thank you, Manong. And Ma'am Peta will buy a cake. Yay, thank you. Yay, happy birthday to me. Happy birthday to me. Hey, thank you so much, my PBT family. See you tomorrow. Pero for now, we will eat. Ma'am Peta and me will eat this one. Let's try. This is lychee. Gani namit-namit ko. Hindi siya gid tamis, gid man. Ooh, are these roses? These are petals, but I don't know what petal it came from. See? It looks like a rose. Hey, thank you so much ng Saisi. Ooh, nami! Okay! Happy birthday to me, to us. Thank you. Time check, it's 8:45 and Nanay is calling me. Let's answer. Nay, happy birthday to you. Nanay kong walang payong, ginamit niya pa ang aking jacket. Baklan ko ni Ma'am sang cake. Yay! We are here at JEJU Ramen Food Park. Ta-da! With my new attire. Oh yeah! Thank you, Manong. Until what time ka mo? 10? 10. Ooh, try our ramen. 10 a.m. to 10 p.m. So let's try this. Diri sa store ma'am. So, first kid ma'am, pagsunod yung ma'am na isang selection area. Diri ma'am, select ka mo sa ramen. Then may ara mo kita mga juices diri sa dalong. Sa juices naman may ara iced tea, may iced coffee. And then diri sa shelves ma'am, ang ramen. Diri nga third shelf ma'am. Amo ni siya ang super spicy. Tapos diri sa tuga, amo ni siya ang mild. Diri combination sa mild at hindi spicy. So, after yung select nyo sa ramen ma'am, proceed kita sa payment for toppings and payments. After that, proceed ka mo sa cooking area. Sa cooking area, ito mga machine na ito mga automatic. So, may assistant din dyan mga matambay ma'am. So, amo na sa ma-ask for assistant na kita. After nyo cook ma'am, siya ang doon for dyan. After cooking, ang doon for dyan din sa ramen area. So, anong gusto nyo mga pilion na ramen ma'am? Nakibot ako. Abi ko gani ma'am, baka kami man mangugas. Kaya may ano to, may lababo to. Ha? Bakit? Don't forget kung wala may mabilin sa table, tapos mangugas ka. Ang service na tayo tatawag, kay kami mismo ang maluto dito ma'am. Ah, okay. Pero sa mga mga solo ka kami tama. Okay, alright. Pag-assistant sa pagluto kami. Ah, sige. So, ano gusto niyo mga mainit sa Ay, puno! Gatulok, dapat pili ko gatulok ko. You know, I was craving for pancit molo kagina, tapos may pancit molo sa balay, tapos I was also craving for spaghetti, pero hindi man spaghetti. This is carbonara. Okay! Hazelnut. Sa iced coffee, ang mga best seller naman sa iced coffee. Makuha kita sang pot. Makuha kita sang pot. Tapos or tray. take out lang iban ma'am. Ang sabaw lang guro mo nito. Amo lang, ang sabaw lang ang niluto. So, pag isa lang ang sabaw niya ma'am. Isa. Amo ni, taga mo ni. So, abo rin eh, take out isa. For the toppings ma'am. Dua, 20. Yes, may 20 each kita cheese tofu. May aramang kita crab stick ma'am. Per stick, 20. Yes ma'am. Then, nari man luncheon meat man kita ang 2 for 20. Cabbage. Sa cabbage na ma'am, anli na sa 420 pesos. One time kuha. So, kung vegetarian ka ma'am, namin isa. Damo ta ma'am. Damo. Happy. At since closing, ubusin na natin yan. Base ka ma'am, muna ang best seller naman ma'am. See, I always got the best choice. So, depende sa
amount ng food. Then, pag dito magluto, may additional 40 pesos na cooking fee. And we will cook there! Sana naka-ready na. Then, dali ang basurahan sa bilog, ma'am. So, first, ma'am, pwede nyo na magbutang ang pakidaridaan. Okay, then, limitan mo sang scissors. Pwede mo na mabutang ang noodles. Kung noodles ma'am, pwede mo mabutang noodles and seasonings. Kung dry, hindi danay ang seasonings pagbutang, ma'am. Press M1, then start. Gets ko na para sa diin na ang sink for draining. Hindi siya para panghugas, mga kabangbang. It's for draining. Alright. Para sa, sa likod para sa may lang kay may ingod kita di nga nagluto with us. Si ate, hello po. Thank you sa pa-coverage. Kung wala ka din nagluto, lagi ko kabalong para sa dining ilasing. Thank you. 3 seconds. Okay. Thank you. Enjoy. Let's take this is the with ice. Pero dahil hindi tayo pwede sa ice, hiram tayo ng baso. Hamot-hamot. Hazelnut na flavor. Kasi hindi siya iced coffee, namit siya. Like, you know, if you have a throat problem, pero let's try little lang. Little. Okay, mangin siya nga iced. Pero, not for now. Eto, pag walang cheese. Let's try. Mas namit siyang mag-cheese. Bakal ka mo ni. Perfect combination. As in, try mo yun sila mix. Noodles. Tapos ang cheese ya. Hindi nyo na ako pagpamangkuton kung anong tawag sini. Basta, hambali lang ang ginkaon sang naka-pink. Salamat! Hello! Doon mo gining view mo yayasang sa Korea ko na. Yung mga nalamigan bala sa mga panahon nga ni. Timing din nagulan. It's Korean feel. So, ayun, may spoon sila, pero dahil excited akong uminom ng sabaw, ginamit ko yung straw. Grabe! Nagpiyong lang ko! Tunga na lang! Grabe! Kaya mo yun! Hindi mo mo yung tubig ang kape, ha? Very good! Thank you so much for all your greetings! Cheers!
channel. Kung bago pa lang kamo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Remy Inspire!